Second day hako ipat kapor yang menta kami pa badka shalong press club klai pisan sngi ban panma halor kita ki jingken tho yakini ki artylli ki lat pathai khubor kabati si berkati 7 yang ki jingken tho ki ong kata pila ban penchong nengrim ya kita ki jingken tho khendiat ba Arden but hatu pin panma ne em I ban panma kalau out of question ngan panma biya gay haba baro ki pajba ki I kumnu korukom ai khubor jugini ki artylli ki channel kamde ke khubor ki thu khana lor ni larari ki khubor bot kari ka report menta kumu journalist kay ki report ju piya ba meeting sara kap report ba ka BPP ka plong meeting ma ka batai kita ha non necessary ba pinda ong ba tau pajba u ya shat kemen u mi shat kemen u ki batai ke report kon be ndai menta P1 ya meeting ko sora pipet manu bosong tai bu Arden oh tau umdan kadai P1 sim attendance ni P1 ben report di ka meeting je ke party ki pajba ki ngi ngi bonsil ba kadon ke jing persang ban mislead ya ki pajba ti na kata down ikren bila penpau ba kamlong ke iki ke badai ke kala don ke jing ko ko musang ngir la pen sutu iki ba ki sutu kendai ban repeat ya keju na kata down mentang hapan ong da ka kerteng iki ke channel ba iki ni ke channel ngim don kam coverage jong ki ngim don kam hero you are not needed in our meeting nei bat ni ngim don kam hero bangin pe iki ke channel ke jong ki pila ban ra ke pila ban peni news pi ka so bit namar ka freedom of press kam dei ka absolute freedom pi la ki press ke ngila ban tho ka bangiman don menu bala ban question jumu gila ban defame fi ke ba pman ngamatang la ban su defame fi ku reporter ban tho inu ka bam don ke jingsha pila ma su ong bakat kum kat long khobor menta ka New York ka kum kat long khobor jongi batisi dan 87 ni forefront bakalong na say gi tak tolong khobor nama ki allegation dakilong serious pimla ba chong tolong khobor pide ben proof ngingim lam chong o kat kum kat tolong khobor jingi ke seng kidan ki nong to khobor jong 87 batisi bi opsa na konran tong se nima ta ke kamut freedom of press ka absolute freedom of press kuno pitho ya ka ige bu tho lara pila investigate siapang jonga sibu umbu MLA banga penun kam baklai ke MLA skill lab banga penun kam bakla you can report right no problem and you can investigate people shang much mislead and misinform patai dia tambah create confusion pai bam tu support ini pai ba believe in panma ba kari ke jihi kai kini ki channel ban pe ya ke feedback jo pai ba manta kumno ko respond jo pai ba ke song hati ke baki perkhat dan nakanya ke jing dan itu okay khaddo khadwai ba Arden ke kata ke jing tu fidan lingba kani ke jing keren ke jongi lingba ka didi meghalaya yaki pat nong thebut ngamong tang hapo sora but hakani ka election hi ke kata ke jing tu fidan ong ke jing tu yaki pat ba hi krong ngimde ban simsting ya election hi ke dei ka benta ka baki pai ba ki olat ban simta ka ban sandur ya ka sinsha ka kara te begin ni shaga election da ka baki pension nongrim mo perkhat lagi lu ke baki kan rai nama ka bukut ka pijit ke rai ka lu te ki pai ba ki penang kam bi start bi champang bat ki numpet tang hak mat juki ke ban di numpet kam jingai dia ke ba jinglong ke cuman ni ke jela ke jing ke jinglong ke cuman ka jai ke jing namang ye keren ye ke jinglong kerpang jo ka jai ke ye keren ke balong kerpang ka jai ke te nak tarang nimla pan perkhat baklak por bani ni le ban je ka shafi ba kum ki MDC support discussion badan kublesibun ek por pi kublesibun